To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu ongumfeli wethu. Igama lami nginguNokuthula Dube, ngihlala eThembisa. Kukhona engifuna ukukushare nabazalwane. Ohambeni lwami bengikhonza enkonzweni ebisePitoli. Ibiyinkonzo enkulu kakhulu. Ngiqala ukukhonza lapho ngo-2015. Bengikhonza yonke into mina kimi bengibona yonke into ihamba kahle. Bekungekho ebengikusola. Kodwa kuthe last year umnyaka usuyophela, ngisho bekungabo September lapho. Ngaqala ukuthi mangisenkonzweni ngizizwe ngingekho right. Hayi ukuthi bengigula, ngingekho right emoyeni, ngizwe nje ukuthi inhliziyo yami ayikho right. Mangibheka nje izinto ezenzeka enkonzweni, kuvele kwaba yinto nje ezenzakeleleyo nje, uyaphonga ukuthi nje phithi into yenzeka. Njalo nje mangisenkonzweni ngizizwe ngingekho right, ngizwe inhliziyo yami ibuhlungu mangibheka izinto ezenzeka enkonzweni, mangibheka the way abantu abagqoke ngakhona enkonzweni. Nami bengiwagqoka amabhulukwe, ngisiya enkonzweni ngiwagqoka amabhulukwe, and bengiseve enkonzweni ngiyi-intercessor nginjalo ngigqoka amabhulukwe. Hhayi ukuthi bengiwagqoka ngaphandle, ngiwagqoka phakathi enkonzweni. Kodwa mina kimi kuye kwatshintsha, kuye kwaba khona nje ukutshintsha. Ngezinye izikhathi ngiyangithi mangibhekile okwenzeka empilweni yami, ngithi uma uNkulunkulu ekuthandile noma ungahamba ulahleke, kodwa uyakubuyisa back endleleni yakhe njengendodana yolahleko. So into eyenzekile ukuthi last year umnyaka ususiyaphela, ngaqala mina ukuhlukumezeka enhlizweni yami. Mangisenkonzweni nje ngizwe ubuhlungu enhlizweni, ngizwe ubuhlungu. Mangithandaza kwehla izinyembezi kimi, kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngezinye izikhathi inyembezi besezehla noma ngingathandazi, ngihleli nje enkonzweni ngivele ngikhale. Kodwa mina self ngiyabe ngingakhali, kukhala my spirit kuze kwehle inyembezi. Ngizizwe ukuthi ispirit sami siyakhala kuze kwehle inyembezi. Hayi, kuthi ngelinye ilanga bese ngibuza enye intombazane esikhonza sonke, ngithi kuye, kwenziwa yini vele ukuthi enkonzweni bangachumayeli inhlanzeko, bangachumayeli i-holiness? Like mabefika lapho iBhayibheli elithi khona elikhuluma ngokungcola, ukuthi abantu kumele baziphathe kanjani, bangafebi, bangayenzini, abona kubo. Ngangithi mangibhekile makufundiswa sengathi makufika kulezo ndawo lezo ezifundisa nge-holiness, umuntu vele asheshe adlule kuyo le ndawo le. Uyikhuluma kayi-one vele adlule kuye ngathi ngumuntu lwana owenza iphutha ngokufunda lelo vesi. So ngase ngibuza umngani wami ngathi kwenziwa yini ukuthi enkonzweni bangafundisi, like umuntu agcile kule mfundiso le yokuthi abantu kumele baziphathe njani besenkonzweni noma bengabazalwane. So impendulo engayithola kumngani wami wathi kimi, bazobatshela kanjani abantu ngoba uma bengakhuluma lento le abantu bazohamba, imali bazoyithathaphi? Akekho phela umuntu ozobanikeza imali uma abantu sebehambile. So bona bayazi ukuthi lento le i-wrong yokuthi abantu bagqoke isinoma kanjani enkonzweni, benze noma yini enkonzweni, but ngeke baze babatshele ngenxa yokuthi basaba ukuthi abantu bazohamba kuzosala kungenamuntu ozonikela. Yangihlukumeza kakhulu lento emphefumulweni wami, yangihlupha kakhulu. Ngahlala kunjalo kodwa ngihamba enkonzweni, ngilokhu ngihamba ngoba inkonzo mina bengiyithanda to an extent yokuthi manje bese ngikhonza eMidrand, ngihlala eThembisa. So bengithi noma nginganamali yokugibela ngiwalke ngenyawo ngiye enkonzweni, nginganandaba nokuthi ukude, ngihambe ngenyawo ngenxa yokuthi bengiyithanda inkonzo, ngingafisi ukuthi
kube nesikhathi sokuthi angikho enkonzweni. Kwaya ngaqala ukunaka ukuthi ilizwi lenkosi alisafundiswa ngaleyo ndlela belifundiswa ngakhona before. Ngazizwa sengilambile emoyeni wami, ngilambele izwi lenkosi, ngilambele nje ukuthi ngangingathola la ukufundiswa khona izwi lenkosi, ngoba njalo nje masisenkonzweni alikho izwi lenkosi elifundiswayo. Ngathi nje useshow ifeshini, omunye nomunye ufuna ukubonakala, noma eyoma phambili ufuna ukubonakala ukuthi yena uphethe i-iPad enjani, yena ugqoke kanjani, like akuna seriousness ngezwi likaNkulunkulu. Okay, kunalabo abangena kuqala bazoyenza intshumayelo zakuqala ezasekuseni, then bese kubuya u-apostoli ozochumayela emini. Naye futhi ngisalindele ukuthi maybe u-apostoli yena mayebuya sizodla spiritually sisuthe. Naye mayefika ufika nge-prophecy, ufika nge-deliverance, ufika ngama-declarations. Angitsho ukuthi lezo zinto zi-wrong, it's part of ukukholwa, kodwa siyakudinga ukuthi sidle spiritually. Our spirit man needs to be fed ngezwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu, mina ngiyakholela ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisiwe kuphela, kungazange kwaba le-deliverance, kungazange kwayenziwa i-prophecy. Izwi likaNkulunkulu liyisiprofetho esikhulu kudlula lezi ziprofetho esizinikezwa ngabantu. Yangihlupha lento enhlizweni yami, ngahlala ngilambile, ngizizwa ukuthi ngilambile enhlizweni yami, ngilambile, umphefumulo wami ulambile, ulambele izwi. Yebo, ngiyalifunda ilizwi ngisendlini ngiyi-one, kodwa ngezinye izikhathi angi-understand into engiyifundayo eBhayibhelini. Ngidinga ukuthi ma ngisenkonzweni ngithole ukufunda i-explanation yeBhayibheli, yezwi likaNkulunkulu, ngoba mina ngesikhathi ngiqala ukungena kule nkonzo, into ebeyenzeka kimi ukuthi ma ngingafundi izwi during the week, kube khona into engingayizwisisi kahle, engayi-understandi ngezwi likaNkulunkulu. Bekwenzeka ukuthi mase ngiye enkonzweni ngeSunday, uprofethi ma ezochumayela, uzochumayela achumayele ngalento le mina engiyifundile engingayizwisisanga. Lokhu bekungenza ukuthi ngibe happy because bengikwazi ukuthi noma ngalifunda iBhayibheli ngingayitholi incazelo, incazelo ngizoyithola ma ngiye enkonzweni, ma kuchunyayelwa ngizoyithola incazelo. Kodwa manje into ebisisenzeka ukuthi angisatholi ukuchazeleka ngezwi likaNkulunkulu, angisatholi, ispirit sami siyalamba, ngiyazizwa ukuthi ngilambele izwi likaNkulunkulu. Yebo, ngiyathandaza, ngiyafasta, kodwa kukhona le ndlala le ekhona ngaphakathi kwami. Kwafika isikhathi sokuthi ngaqala ukusetsha lapha ku-YouTube, because e-church besingavunyelwa, besitshelwa ukuthi singahambi sibheka ama-preachings wabanye abantu, singabheki izinto ezenzeka kwamanye amabandla ngoba zizosenza sibe confused. So mina ngendlala ebekade sengilayo ngangena ku-YouTube, ngaqala ukuphendla ku-YouTube, ngaphendla ku-YouTube, ngingene ngizithole intshumayelo, ngimamele, ngizwe ukuthi hayi le akusiyiyo le ngiyidingayo. Phefumulo wami beyikhona into oyifunayo, kodwa ngingayitholi lento engiyifunayo. Even umusic, i-worship, i-gospel music, benginayo i-gospel music yasenkonzweni, kodwa nje kwavela kwathi phithi kimi, ngizwe ukuthi hayi angisayifuni lento le, ayisangiyenzi kahle, angisayizwa kahle. Ngaphuma khona ngingene la ku-YouTube, ngifune ne-music, ngizwe ukuthi hayi ayihambisani nami le, akusiyiyo lento efuna umoya wami, akusiyo into le oyifunayo. Ngangena la ku-YouTube, ngadinga intshumayelo, ngaze ngazithola. Ngathola ubaba uNsibandi, ngangena egruphini, ngacela ukufakwa egruphini, ngafakwa egruphini, ngangena, ngamamela, ngezwe ukuthi yabona la yiyo lento engiyifunayo. Ngathola nomunye futhi upastor wase-America, Pastor Gino Jennings, ngamamela, ngezwe ukuthi yabona laba boyithu izinto abazifundisayo bafundisa into eyi-one efanayo. Ngaqala manje ukudla spiritually, ngazizwa ukuthi ngiyasutha manje spiritually, sengi-right, sengikwazi nami ukuthi ngizizwe ukuthi ilizwi ngiyalizwa. Ngaqhubeka ngilokhu engiphendla la ku-YouTube, ngathola futhi leli group, ngacela ukufakwa egruphini, ngangena egruphini.
since ngimamela lezi intshumayelo ngiyazizwa ukuthi emoyeni wami ngiyakhula spiritually, ngiyadla ngiyasutha. Amabhlukwe mina ngawayeka ngingakaphumi enkonzweni yami la bengikhonza khona, ngiyezwa nje kungasavumi ukuthi ngiwagqoke, ngawayeka amabhlukwe, even impahla amarogwe, ngizizwe nje ukuthi uma ngithi ngiyaphuma ngigqoke irogwe elifishane ngizwe ukuthi hayi ngathi kukhona into e-wrong ngami, ngathi nginqunu, ngathi abantu bonke babheke emina ukuthi angigqokanga kahle. Even ukuthwala ekhanda bengingumuntu ongasathwali, kodwa ngathi ngingena kule nkonzo yami ngangigqoka decently, ngangigqoka modesty. Ngathi ngingene kule nkonzo ngabona ukuthi hawu kanti ifashini iyavunyelwa enkonzweni, nami ngangena kwabanye ngagqoka amabhlukwe, ngafaka i-makeup, ngenza yonke into eyenziwayo. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi kwafika ukuthi enhlizweni yami lezo zinto azisavumi. Abantu bangibuze bathi, hawu kanti ukwenze njani, wathwala iduku njalo nje wagqoka ngathi ngugogo, kwenze njani? Ngithi hayi yazini angeke lize lingi-understand ngoba vele angeke lize lingi-understand, noma ngingazama ukuthi ngichazele ngeke lize lingi-understand. Even namanje abantu ebengikhonza nabo bayatsho bathi woza enkonzweni, kanti yini inkinga yakho? If nenkinga wayongabuyi kuhlalwe phansi ikhulunywe. But ngiyabona ukuthi noma ngahlala nabo phansi ngikhulume nabo ngeke baze bangi-understand, ngenxa yokuthi nami ngibuya lapho, nami bengingafuni umuntu ongitshela anything engaphandle kwento ekhulunywe nguprofethi. Mina bengikholelwa ekuthinini uprofethi yena uma ekhulumile yikho lokho kumele ukuthi sikwenze. So ngiyazi ukuthi nabo banjalo laba bathi why ngingeze enkonzweni kuzokhulunywa, ngiyazi ukuthi ngeke baze bangizwe ngenxa yokuthi bona bakholelwa ekuthinini if uprofethi engakatsho yena ukuthi abantu akumelanga baqhine amakhanda, akumelanga baxhumele inwele, akumelanga bagqoke amabhlukwe, akumelanga bafake i-makeup, bona ngeke baze bayiyeke lento ngenxa yokuthi lo muntu ababhekelele kuye ukuthi uzobatshela uyaprofetha, aprofethe izinto zenzeke. So who am I ukuthi ngibatshele ukuthi yekani lokhu, lingayenzi this? Yaba inzima ke lento le kimi, okokuthi namanje sometimes ngiyafisa ukuthi ngabe ngingahamba ngiyohlala nabo phansi ngikhulume nabo, but kuphinde kube nalento yokuthi what if abakumameli, what if abafuna ukuzwa? Khona ngiyazi ukuthi bakhona 1 or 2 abazoyizwa lento le, but ngiyazi ukuthi abaningi vele ngeke baze bayimamele. And enye into eyenza ukuthi manje ngiphume total enkonzweni, because bese ngingathi nginokungabaza kodwa ngisasenkonzweni. Kwaba khona okwenzekileyo ukuthi ekseni besithi masingena sibe le meeting yama-intercessors before siye enkonzweni. So sithe siku-meeting kwaba khona izwi elikhuluma ngaphakathi kimi enhliziyweni elithi vanity and adornments. Lelo zwi belithi malikhuluma ngaphakathi kimi enhliziyweni ngizwe ngathi kudlula inkemba esikayo enhliziyweni yami, ngakhala ngisenkonzweni siku-meeting yama-intercessors, ngakhala ngangakwazi ukuzibamba, ngakhala until i-meeting yaze yaphela. Ithe i-meeting siphelile sesibuyela sesiyathandaza okwasemini, omunye ubhuti wathi kimi, khuluma lento okumele uyikhulume, esho kimi. Mina ngathi angeke ngikwazi ukukhuluma, ngizokhuluma if umoya ongcwele angathi ngikhulume, ngoba mina ngakuthatha ukuthi leli zwi likhulume kimi, kodwa ngizange ngezwa umoya ongcwele esho ukuthi ngibatshele. So ngasaba ukukhuluma ukuthi umoya ongcwele ubethini kimi, lento ebingenza ukuthi ngehlise izinyembezi, ngoba leli zwi belithi malikhuluma liphinde lithi vanity and adornments. Kube ngathi ngiyasikwa emoyeni, ngathi kukhona inkembe edlule yathi hwi maleli zwi likhuluma, ingisike ngaphakathi, ngikhale, ngehluleke ukuzibamba, ngikhale. From that time ngiyezwa ukuthi akusavumi ukuthi ngiye enkonzweni, ngoba manje uma ngifika enkonzweni labantu bazicombile, bafake i-makeup,
bagqoke isigqebhe, bagqoke amabhulukwe, kuchumayela umuntu nje mayoma phambili eyochumayela engumuntu wesifazana. Ubheka ingubo ayigqokileyo ibonisa ishepu yomzimba wakhe, emi phambi kwabantu, uphuma kukhamera. Zonke lezo zinto beziwuhlukumeza umoya wami. Ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi angisayi enkonzweni, ngizohlala ngingayi enkonzweni. Okwamanje ngiyathandaza, ngiyamcela umoya ongcwele ukuthi anginikeze i-direction ukuthi ngiye kuphi, ngiyehlanganyela kuphi. Ngiyamcela umoya ongcwele ngoba ngiyesaba ukuthi ngibuye ngiyefika endaweni lapho engizobuye ngithole ezinye izinto ezingahambisani lo moya wami, ngizwe umoya wami uhlukumezeke ngaleya ndlela obokade uhlukumezeke ngayo. Ngoba bazalwane, kubuhlungu ukuthi uhlukumezeke emoyeni, and worst part of it, wena uhlukunyezwa yinto abanye abantu abayibona i-right, wena like nguwe wedwa usenkonzweni, wena obona ukuthi ku-wrong, abanye babona ku-right. Cause ngithe sokuqale lento yokuthi ngingasagqoki amabhuluku, bengisaya enkonzweni, ngatshintsha nje yonke into, nempahla engizigqokayo ngatshintsha. Noma ngiye enkonzweni mina bese ngithwala ngiye enkonzweni. Uthola ukuthi enkonzweni yonke ngiyimi ngiyi-one othweleyo enkonzweni, othwele ekhanda, akunamuntu othweleyo. Ngiyazi ukuthi bebengibheka nje bathi, hawu kanti lo ungenwe yini, kodwa bisikhona into ebisikhuluma ngaphakathi kwami. Umoya kaNkulunkulu bosukhuluma ngaphakathi kwami ukuthi lezi zinto azikho right. Kodwa-ke kukho konke mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoba since kwenzeke yonke lento eyenzekile, manje ngiqalile ukushiya izinto ebengizenza ngoba bengikhonza kodwa ngisesonweni. Manje ngiyazibona ukuthi izinto eziningi bekade ngizenza ezingahambisani lo mthetho kaNkulunkulu ngiziyekile. Manje ngiqalile ngiyayihamba indlela kaNkulunkulu, futhi ngiyabonga ukuba kule group ngoba kuningi esengikufundile, kuningi futhi ngizizwa ngikhula, ngiqiniseka ngaphakathi enhliziyweni, ngizizwa ngisiba le-courage, ngisiba courageous ukuthi ngisithwale isiphambano ngimlandele uJesu. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga kakhulu. Inkosi inibusise. Sanibonani egrupini, sanibonani. Ngiyanibingelela egameni likaJesu. uMamThanjekwayo wase-Extension 6 eLangaville eTsakane. Ya, hhayi ngempela kunjalo akukhulumayo lo sisi. La ekuhambeni ekukhonzeni uNkulunkulu kunzima kakhulu. Ubungcwele abusaphilwa kulesi khathi esiphila kuso. Kudinga ukuthi sikhuleke kakhulu, siqine emkhulekweni, siqine edolweni, sikhuleke. uNkulunkulu olalelayo macedana aphendule. uNkulunkulu ozosisiza, uyazizwa iy'khalo zethu. As long sizophila ubungcwele, as long sizohlala enkosini, singasuki kuye nometha usathana angasizamazamisa kanjani. As long sizohlala kuye. Ubufakazi siyabonga, buyasikhuthaza, buyasakha, buyasiqinisa ukuthi ngempela sibambeleleni kuThixo, sibambeleleni kuSimakade. Ngiyabonga kakhulu egrupini ukuthola leli thuba. Amen.